ya no because for me no na eye adwuma no party elections committee any party nankasa adwuma oye elections committee no as at Sunday our match no na yetime awie adwuma party de maaye they be eti as issues are raised a record to the party but as at now bibia say be masa party be ha party no enye mba party de nim but as I say ye nipa we adwuma na ye no party that's na marketing kete e see ye no ye be ye adwuma for the 2024 elections. Yo, acquire when you say so far 16 sitting member of parliament and one more a seat be at 2024 young woman mobile one some should be a former could do see one maconia everyone monsa now what did the pass a dear bay never to be a basset some should be a foreign or seat and young one because NDC in a contest is a parliamentary aspirants and obi wini obi lusu because NDC primaries biana ye ko bi atem biano city MP bi lusu na obi su awini after that no party no call the main elections etimi ebo money enya nwa because time now ye be nominations na a party in himself. All my sitting MPs me na no crapo no. Ometime lose elections because a primaries. And now all my calling now so much me win elections because the NDC internal elections. Inti enya nwa enya ade nwa say obi akọ primaries a we lose. NDC na lose NDC na win here. At the end of the day, they be called the main election 2024 elections. Me was say Yankopon ya adom NDC obi beka se mohunu monim mohunu wonu obegina wo besua hodo so sem ya hwedwafo monya mo candidate anase frabera wodi ameko na dimu ye Yera John Dramani Mahama se wo betimi do nsa asiubo no aka se mujuwedi na asase ye amode ko 2024 na senete bia inshallah bubedi nkunim minia me dika aka kira o say tam na court issue to buy here no na your opponent bo o say any powder say NDC we are not ready for 2024 into elections say into me running no papa man ye aka kira o say process na here no year 2024 process and yet 13th May. Into there ye leader I John Dramani Mahama NDP before Esrono parliamentary candidates MPP for FTC say mamu win no ama win no I say we are very ready for 2024 inshallah John Dramani Mahama will be elected as a president and he will be declared as a president and he will be sworn in as a president of Ghana in 2025. Amira Jibril Madi anopai yabadase Sergeant Kwa FM yatonsa fra wacheche nsemu yekwa yanim no bibini ni entiase a yabesane aba wonchen ebio odofo no wonka hodwumedi nyem me na me so amenda ma say especially mo radio day no John Mahama edin e 2024 Agyenkwa for Ghana enti buka bum start campaign ma John Mahama for 2024 eti waji Agyenkwa no de ma John Dramani Mahama ho say obeji Ghana for nkwa suppose buji nkwa ma Ghana for me bo aha enti John Mahama so beji nkwa ma Ghana the whole enti bu santi mai mo de mo kan ma say John Mahama Agyenkwa eba enti ebo mo grapo yate yabehwe seje nsem no esi etie yabala sibiu avia ye papa no to meji obi radio din di mobi ai yada na se wanya bone na kwabena hwe ma menka asem nkyerɛw me enipa na elusu ye ne swama me Ghana nyina yefa wenya adesua de se ye wo MP e wo mpasua bi so na omone ho mode nya adwuma wo so wo ya
Mumientu no. Okay. Kwabena yentu aba mo so mo kwate no kwade da committee so kwaka brofo agesi. Yetu aba mo se mpesua no so ye o de hwese. So amempesua so ye. Kwada so ye. Ensiaye so ye. Subi ye. Asanwasi ye a. Enka ye ne ho. Badi ho. Enka ye na maye wayem hyehye. Dabi. Ebesi na ye won potamu bu ho no ma ho akwanya matese miwura Muntaka na social media platforms bi so na ra ho ne manfo pa na ni se Muntaka se ye ka Ashanti region MPSA no ma ye adwuma wo mpasua so pa no number 1 eye die na ne manfo ni hu ye nti o mama no tough times o mama no tough time ye kwa homa no so na ye ne political science lecturer wo Legon University of Ghana ye wurabafo ewu ankodi nkomo na ye nhwe se NDC abato no sen wo hu no eno ma bi ko mu a na eye nwanwa Mura Bafua, whatever me wa tim wa kwaba haya jemwa wanzo wa pona kasa fiki so asante mantemu mwasi me josu abru ba na fie boko de oba de adaruma okraimu anopai da odonfo no ase e be sa de wase ebio sa anopai waje yeso na akraye ba wonchi anopai anye bone na anu ada NDC boabo won ho akoto wo ma be yenu ba be di nkomo Emma yaka say ya to abani wi abesa ba na ya ba behwese je nsem sitie so far wo de wani di ekire wo de wasototo fom utie ya wa bo apora NDC aba ekoso yi no wo kan abo mu befu a se no wadaro ma wo no fae minya mba chomeda se na machia etiefo chia Ghana fo nyina me budwara achia no pai minya de wo mu ne se kabima minkabi enhyehyeye no abato edimu akoten pa eno nti se uji kabima minkabi etumu a na waje abato nso atum na abato nhyehyeye no enye da baako eye a process ehyasie o baabi na akopim baabi nti ye wo pre elections and ye wo emra yesiesie ho ato aba no da ye de beto aba no ana bato no nso achi no nso nsunsanso ni nyina eka ho na ni nyina kafu a ana wamanyokuo no yetimi aka se asiesie ne ho yie e de kwaji tumi ana se tumi na ekura ne no obesan timi asomusa na se wo hwe NDC edie ya free ahyase eba besi mpempenso yi de beka ne se eye aboa makabima menka bi adi ntintinman nemum how ba ko mienu miensa bi ewom de dikan beebi a ewiase afanan adru a enne yede abefo mfidie a ye technology ana de to aba no NDC ama ewiase amansan enhu se omonoma ye krado se ombegi eye abefo enhyehyeye a yede to aba no that is technologically inclined process in elections NDC ama enhu ne to so mienu say electoral commission enso eye asuya ene ode abefo enhyehyeye ana eye abato enhyehyeye ho enu nti se NDC amfa abefo kwanso de a ene na on electoral commission entem no say animanim ye otu anamon na electoral commission enhyehyeye na eye abefo kwanso no omutimi fa electoral commission ekwan no so enye saa omo how kese pa yeto so miensa me wura na se NDC aba omu 20 amfa abefo kwan so ana binia abefo kwan a yede to aba eye se yede obia emfoni ebeba eye enkrata no so na emfoni na won krata no so no wasan aye no abefo kwan so a eye technological one a obetime de aye no album aye electronic album eno ni abefo kwanso enye din keke edin de se wotro din kwaku ewu a na obi ye Kwame Yanso a na ni mfoni enka ho a papa Kwame Yanso baba beto kwaku ewu a edin no bato to temaze abefo kwanso ne de eye udin no ene wumfoni ana ye de yen hyehye nanso omo ma ye tiase se omo mfa mfoni anka ho eno no de to so mienu eye ene sikasem edi atese ewo ewiase
ama sesika enka bato ho a ebe den pa nanso ya yenhwe empempenso aya na sika eko ye beje atumu se owura John Dramani Mahama ono nko an ekoye one ensamanfo ne koye ewa manyose mu ezan ze owura kwamna dofo a na ono no ho odin kakra ekra atwe ne ho firi mu a owura BOATENG ne de na sebi oye enchine kra na wajrem nanso yenhwe de ekoso e obabi yenya ne ntiye se almost 300,000 delegates no omampanyin dada eni na pamfo ema obia 40 Ghana cedis titisika no 400,000 40 Ghana cedis fakika bubum eye sika puduo pa anasa memenda no NDC ehweye so obetimi asan abo aban otisu ko edu se sika ni Ghana o ma Ghana ye dia na eye se na wo ma eye opponents eye ensem bia ometimi de aton ama aton krofo bitirim se wo se sika ni Ghana ha wo se ahochita ba nanso watimi anya sika acha man krofo nyina dia to so miensa eni nam social media baby kra de ye the cars ye matiso ana krofo bi emfoni bobon ho a ukoto aba ne ba na begeka so baby a Ghana no ye dunia na enu ntinu amanyofo eni amanyoku ye kuko ye nimu no sabi sikasem ehu hia de nanso yemma eno emra sikakra mu amoje taxes yi mu ye beye apimo enti constituency nso nipa beye empim ahas empim aduasa ubetuma ko mu obia ka so onto abama wana eno nti no menia eye how monocracy na sikasem na edi eye elections mu chinchima no ya hadwene kakra Mirasa asem we de ya kan asem maka enti ye bende de ye be ya ne se ye wo political parties law wo ho say institutions no omo hwe saa emra no so no mutimi hwe ma emra no etimi eye adwuma political parties nan edi hu efo MPP ni NDC nyina edi hu fo so ati enu ntinu as a civil society organizations, your think tanks, your CDD or your IE or so as your Afro barometers near the idea of Honina, it can be media. So, once Mudimu Akotene, Yanton Koswanka, Nafe, or more a Disica, and ne and Pimprandiano, a talk a year abatuano. Young from within Tuja, na Sebi, young Chrome, ne Riasaman saying, you know, who said, Sebi. Ahoche no hia e wo Ghana covid atete Ghana sikasem na akopɛ sɛ yento oso aba sɛ kogina o party na hye bedwa na mu a now the taxi ana e chenkrofo entwa yie yɛhwɛ mmase bidwafo a wɔn so seat afu wɔn mo nsa no no so enwanwa na mɔkɔyɛ obi a wonimu de wa amanyomu yi edi ani die pa na betumi adon se sisi zo se betumi ama sitting member bi of parliament bi ni seat etimi afi ne sasa nya ensempo bebre yedi kan na hye bedwani na yato abama no okonkran na wasan banachi de ya na yakra ye omo constituencies no ene enkran kem no etwe no so bi ti se owura AB Fuseni mete ne de no mereko bebre esan say papa yi waye an institution on himself wa bin ewo mrahye bedwa ensensem ani nimdie mu enti ya pa sa ni pasa na kese ebo no ho ban edi Fuseni efa aban ye oteso yi se osunsan ne nsemu a otimi sunsan mu ma yete ase yie oni pasa na yehia no nanso na adwuma no wo sanrigunu osen twem besin konkran okotena nkran ya oye party adwuma oye mrahye bedwa adwuma na chi no na chi adampan na obia enunum saa ono zikasem enso enhyeda emro so a obetimi di free enkran wasan ko na chi asamba titembia no na ma tokuru kakraka adaho enu nti die dikan se yebetimi aboa ama mrahye bedwafuo bi a sebi omunim die no musua hu no
ɛwɔ mmarahyɛ badwam ne betumi abɔ ho ban a one political parties na ɛsɛ ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ sɛ asomasi anaasɛ ɔbɛnten deɛ ne ho hia ma yɛ paa nti wei deɛ yɛmmɔ ne ho ban ɛwɔ ho kwan ɛwɔ amanyɔsɛe mu yɛtɔ so mmienu obi wɔ hɔ a sɛbi onyanya tumi no a ahantan ahomasoɔ dwɛɛ pɔmpɔmfee na ahyɛ ne ma na ne werɛ fi sɛ n'apamfoɔ ɛwɔ akyire so ate aseɛ ɛti sɛ ɔte V8 no mu a na ne werɛ fi ne ho nti ɛba ne saa na nkurɔfoɔ bɛdidi wase nyinaa wokɔ abatoɔ so a wobɛwe nti yɛbɛka ne mmienu nyinaa afua ɔmo osuahu kɛseɛ ɛma mo party na ɔman no nya ho mfaso te sɛ ABF fusie no mu no yɛkɔ yɛ ne mu no some political parties no ɛbɔ mo ho ban ana mpo aban a wɔte se no sɛ me ka me tu MPP foɔfoɔ a ka me tu ɔmfo sɛ tabato yɛ kwenken ka bɔ ABF fusie ne ho ban ɛsan sɛ ɔyɛ adeɛ kɛseɛ ma ɔman Ghana papaapa ɛno nti mɛfɔ te aban yɛ ɔte so yi sɛ ɔtena hɔ yɛ hwɛhan na obi te sɛ ABF fusie ni akɔmi afiri ne nsa nanso ne nyinaa yɛ kabima menka bi sɛ ɔtoto ne nneɛma yie ɛwɔ fam a na ne party toto nneɛma yie ɛwɔ fam a anka na akonnwa no anhwɛ no ɔmo de ahwɛ ɔmo deɛ ɛnhyɛ da nyɛ nwanwa saa ɛsan sɛ papa yɛ brɛ ne ntima sɛdeɛ yɛkɛ wɔ ho anɔpa yi na meka asɛm bi sɛ oba offensive south a 2020 primaries yɛkɔɔ so ma yɛde to 2020 no na Abdallah Banda MPP foɔ so kɔm na sibidwafie mu na mmara ho nsɛm ba bɛtɔ a papa yi bi wɔ kɔ ahomanakyi no mmienu no wɔ nae ne ɔmpɔn adwuma wɔbɛyɛ adwuma saa ɛba saa na ɔmu de afɔbuo no ma constituency no sɛ wɔn mu na anya de ato abadeɛ tia saa mmarahyɛ badwani no sɛdeɛ woka sɛ ɛyɛ sɛ mother party no ana wɔ sɛ wɔhwɛ n'akyi wɔn bɛtenatena ase kokoasa deɛ tu saa nipa no wie a ne ɔmanfoɔ no ɛwɔ mpɛsua nsoɔ no ɛna amayiko n'ani ɛkɔbere wɔn soɔ ɛdi nti na ɛyɛ adaba nsa deɛ ɛbɛ ne saa ne sɛ owura Anthony Downs 1957 ɔtwerɛ sɛ enipa to aba ɛkɔ baabi a ɔmunya ɛmfasoɔ nti amanyokuo no sɛ ɔprea na ɔba na bɛyɛ mmarahyɛ badwani wɔ ɛyɛ amanyokuo no din mu a wokɔ wansiesie w'akyi yie a na nipa foforɔ nso ɛwɔ fam ɛnso ayɛ ɔmo adwene sɛ wɔn tumi na ɔwɔ no yɛnso yɛsie nya bi na ɔmo sɛ ɔmo siesie ɔmo ho ɛde aboaboa ɔmo ho atoto ɔmo hyehyɛeɛ ama yɛde ayi wafiri hɔ ɛno nti sɛ wobɔ owura Ahmed Banda ɛdin ɛyɛ no kureturo do ɔno ɛma ne tirim yɛ ne de bebree sɛ ɔno deɛ ɔsom ɔman no ne werɛ fi sɛ ɛyɛ party ne de wobɛkɔ ɔman no mu nti ogyaa n'akyi sɛ nkɛyɛ na nkɔhyehyɛ n'akyi yie a ne nua yɛwɔ animdifoɔ bebree wɔ party no mu a ɔmbɛboa wo mmarahyɛ badwani o na sɛ ɔyɛ mmarahyɛ badwani na wohyɛ wo nsa POP a saa deɛ no tumi to kakra na wanya no pɔne ho kakra ɛma nimdifoɔ bi ɛne ɔmo boa wo no pɔne ho kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wowɔ mmarahyɛ badwani a ɔmbɛhwɛ w'akyi yie ama wo na deɛ a na ɛyɛ awerɛho no ɛyɛ yɛ nuanom ɔmo constituencies no ɛmmɛn nkran no deɛ nokora ne nyame anim ni ɔmo adwuma yɛ no ɛne mmarahyɛ badwani adwuma no yɛ ana ɛɛden papaapa yɛwura bafoɔ wu a yɛbɛda ase anɔpa yi so agye pɛ ne adagyeɛ na wode afa ɛyɛ nkyɛkyerɛ mu yɛkɔ yɛ anim no biribi no ne yɛnte ase a papa yɛbɛsa ne aba wo nkyɛn bio yɛwura bafoɔ awu a wɔyɛ political science lecturer ɛwɔ University of Ghana ɛna yɛate ne nka no ɔsɛm yɛahyɛ bidwafoɔ no bi nsɛ akyi ɛde ne papapapapapa ɛso papa yi sɛ initially no wɔka sɛ sikatua no nyɛ sikatua no deɛ wɔhwɛ no hɔ ɛbaeɛ a ebi a watena ase saa wanhyɛ da anyɛ biribiaa na abatoɔ duru a afei ne waboaboa sikadwo so pua no wei na wɔka no deɛ wɔka no berɛ a wowɔ mmarahyɛ badwafie mu no sɛbe ɔmpɛsua no so hɔ no sɛ obi school fees kora na abɛtumi atua ama no adwuma na abɛtumi de obi atom a fa no tom no so de bɛboa foforɔ wɔn so de aboa foforɔ ɛno na ɔno ka ne seesei sɛ kwabena mempa ɛbɔde sɛ ashanti region na meya na medeɛ yɛ me wɔn wansa fie yɛka NDC ne MPP ABF sɛ nia wɔlo so yi nti na NDC party ne nim sɛ papa no ɔyɛ asset wɔyɛ japadeɛ de bɔ Abdallah lusu na anu na MPP fo nim sɛ Abdallah yɛnkɔ ne pɛsua no so ɛnkɔnkɔhwɛ deɛ hia Abdallah na yɛnyɛma ne nkurɔfoɔ na Abdallah ntram na sɛ bidwafie a motena se
na nipa no nsu wi a na ye to aba no enu nti na sikatia na mi wura ne ka na to mi twa mo ho afia me hye obo emi ase bidwafo betiti agu no ebedo so ache we ya say 16 won ai wo mo so betimi ate agu abro gise bia mo sha ase ba ne say Ashanti region ye ba mi ani ada ho ni ahwedu obeboa ye mputo ni agya amanyosem gise bia mo sha ase be te say de atie yes eye wo mu no mayie anya sa be say member of parliament e umbekọ ene bebre nurse kwa so ebedo so ache ndc ye bebre nurse kwa so hwe politicians ye ka akere mo se mu petumi na mu hu ne se delegates wo mo MPASUASO na be ma mutumi dia ene munya tumi na mu nkompo mehwemochi na munya adwuma e wasa moye ma mofra na eba na mebre na skoso ye kwatere kwase ya ebe kakra ba no kra ye kwoto a ya betua se ne saa na mwewe eti mama mani na ho mama mani na ho the finance minister fia chambodua na watele kanu yanko kumawu sa akwade ya pepra obi de pombe de wo ho na wontwamfoni enche ya tete sa independent candidate ya ho ye rekokudua MPP for tata no papa ono na wo kan ala sa akwade obedi na free bokwo de Yamiadum, because Matthews, me, Gassai, Yamiadum, where Finky, Yahoo. I don't pay any for what you did, and I so I don't want to for the chair. Up some dancing, yes, Poyadma, Somebody. Up Saturday, the Tonkapa. Abdasi, a medical canal, a say Poyadma, a Dutch and an hour trip, Eti ese je na ekoso ewo kumawu abonte so. Hamza, what we can? Te wonka pa sa akwade te wonka. Okay, Mbasi. Sorry, Americano. The ekoso kumawu ni say na o check here. When yet the actual na se ekoso kumawu hello sakwadi lines ni munye anti ye da ho kakra ma ye afede so na me kanu na akana o chefefe na se by election e ba so e wo Ashanti kumawu no so kumawu na se etimi aba so e wo eye omangana ene Ashanti emantimasi na ye kokobo eye apro kaka ehwe eye enoma e koso e wo sa kumawu na ba MPASUASO na se de MPP amayu ko no eye omagen se o betime develop kumawu na mko share kumawu ni se o behwe amakumawu afa npa ntuma pa e di efa no e kokore se de o modi tuga ye no kre anasa enye enokre na mini a eba bekim e wa Ashanti kumawu a e oba behwe se de kuno esi adane a e ade a enyanim se kumawu na obehwe kan mu kan no behwe kumawu se setia na no me enkui ana ore ina rules ni no e ade a potholes agigini nyina na ka agigini nyina afa se adaba fo ana omo edu omo dwuma kumawu da bia no mo e kem se ade a kwan no emmoa wo mo ema omo eni omo dwuma person for so e kem na no ka se na no to bekim e wa Ashanti kumawu a metimi aka kire se ade a eno me koso boko se kwan a penifo ka so be e dia hye yura ba so a enimonyam no penifo de no megwa kwan so a e free kumawu na rules nge metimi aka se omo ni nyina a enye asempto akra no ka se omo do mani achim e wo badumase e kwora so e kwan no krumu abonte so de saa ekwa mbogo de metimi aka se penifo de no megwa kwan so e wa kupijob one contractor won saa ekwan na be hwese de kumawu afa no tuma pesa na ya dia na ya enigisam de amanfo a omo ewo kumawu eni na ba MPASUASO na sam kaka amanfo kan se na yura baso a etiase no je tina MPP amayuko no etimi anya saa no anase kuro no ina rules no amfa amakumawu amfa no tuma pa edi afla eti akoko yen se bebe se amanfo se tomaka se owu ye no ba na shinti ana omo esese kuro no edi amomo na so kwa MPP amayuko na fa so omo so pa se na ewo nwumam anase wakata se saa kwan no a dokumawu no free fidase be kumawu de yade ana ewo nwoma so so mbe e dia mamtinye ba election ba so no na sabi pasomo ekwan no so e de amomo na mi dia ukonse fufuro mo saa abato na pentuo no so a metima ka se ehu kakra abo MPP amayuko no ewo sechekumawu aba MPASUASO ni
here say 2020 election koye no we abaso a e almost be 3000 per and it me try e kwakudu ano course content no enti akoba say no akwaka say different face ana eba no ejema ama MPP Americo no ade a perform mo MPP Americo no minimi wura kwaku dua akasa o say no kura say MPP Americo no led by majority leader chairman samo akopepani bi say ko me pona chew na ka o nyi no hu abatu na ka wo monto aba no emfa ema MPP Americo so ye ba say ade a obeja tumu na aja tumu chebe so dia wo yana se o som ne man kumawufo ti se MPP fo no de chaupa tata no se o si from na abato no mo ntimi ne ndi Americo no kura no kokoto a yade o mo ntimi esi from na esi from cha na bebenim se hono akwakoye MPP strong se do mo ekanda bia no memum de ye kwakuja na awoso ntimi bebenim se anhwa Endi Americo no bako akota yewura kwakudu achi na se watimi atu MPP Americo no e dia program abantin etanu na MPP Americo metima ka se ehu ana se me de abo mo a omubuso ade chaupa ne nanam pa yewura kwakudu aso a che senka onsi from emfa emam eti enu udori chemu so awo yoko a yewura chema utumi eni penifo mo kabi MPP Americo de metima ka so munya be hia ma sabi omukuru ewu a ne no so ya Mother's Day no be show mun kran ma wo mo ache de ntoma ene sika kakra so omfa mo mabosum na wo mo hwe so betima to abanama yeya enim na wo jina de ama MPP Americo so jina de udo yisu chem ewo oyoko so ana se enye asam kato akra etime ka je metima ka so kopemu ewo seche kumewu a MPP Americo de national for regional for ene o mo ka so mo ka bi ewo bi Americo ma se munya gu seche kumewu asame de o mo na chopa na sami do muguso edema independence no ana mo sa we film eso pa a chow sempre for he ana se ko mo he na development o masati no ade a on be de aboa amakura pento pepe to mo to abanema yewura anim no fa sa aban no kwotena benya sna o mesi yewura baso anane no menya so enko sapa de entuko kumawu no se na grants tie yewura anim ene yewura kwakudua wono wo ko se content kro ye nya ne nte yese ono no ofrantoma MPP fo so akofo obi ofrantoma saa bi wo se no pa se na sansem na ye titi no etie alo sa ko de atmega na mi bisa se wo ko ye grants to say yewura enimu a wo gya MPP afam ana yewura kwakudua wo ko say independent candidate no grants to say ye nya ne nte yese MPP fo akofo obi a ofrantoma na ne nsaso no to say independent candidate no pepepe a je se wan hwe ya na akobiri woni so sansem se na sitie okay we omo ballot paper no a omo edabatu no a no amenya bi Tomaka say Sarah, the number of first media would say, you are a Nimuno, New German, MPP Americo, or also on Babuno and Nimuno, and so then you be now could you also a Nimu Katra. And he heard grounds and I said, ballot paper to the Mitmaka say, Nimu idea and nti obi be hu se we MPP na we be hu se we so ye independent na mo grounds na se da wo kanu a kromani bi adwena yo se ana yantoa MPP Americo so ko hwe kwan a omo aye ede ama wo mo no na ebi so adwena se sa da bi by election na banitino temo akasa ne yantoa ban so ma independence no independence no last 2020 election no by no ade a ye basaba nya benche bi an ka design ka bi an ko betima fa ntoa pefla disa ekunu so enti kroni de upiemo o chese kumawu a metimaka say ase bibiri ewo independence no chi ana bi so ewo yewura enim so che MPP Americo nti MPP enini ge metimaka say wo so kakra ese yewura kwakudu ade nso abato de obi a enim obi adwumu nso ewo ho no asa me de akokoye MPP andi se Americo de enipa na wadi omo anim no ono so no so ya babu na se so so ni ade pa so ewo to ni be epulu vote enti metimaka say wan ra yento abele no na MPP Americo no ni no afan ntuma pa so e de efla no mom de mi fi kumawu na mento aba so e wo kumawu nti metima ka say ye beto abele ne be hu ba bia susan e de bolo so e na say bolo ba akoto nti bi
Kumawu de me kasa de yade a mabunu so kasa no a ka kire me na chema utumi kasa awo yokoro se moma mabunu adwuma enye kwankudua so uti se ne nsema kana kwakoye moma meboa mabunu so anya adwuma anso de aye ana ndisi andipemfo so atagate emnewane enkokora enti I don't know say krono so say mabunu do so enkokora ne mnewa no anase enkokora so do so mabunu ho ana sa no de ye say ana say mabunu no ebato abadi amakwa kudua anase makwa so omo ema menom so akokoto abanso de ama MPP amekura mepedro so afa no ntuma pe efa anase ndc amekura so ebeto support so de ama independence so omeja kunya so firi ndc MPP amekura so mo enti kubawu de metima ka say ade a abato yakopon ya aduma da say china no ene be mu say MPP be fan ntuma pe fira anase independence no be fan ntuma be fira ntuduma asoro okumawu no ade a betima ba say MPP amekura betima fan ntuma pe so ene be cheti me fa si yakopon ya aduma di na so mmemme no de ho de ekoso so e ho so be ni yetefo so ekoso okumawu timi ya be ma me fa si na me be sa to so je ba ya o sta kwa de bepra wo be de pombe de na wo twamfonyi fi kumawu say yetega na hey politician bia ni set memuni woni adwene adwene wo fom nti o makom de wa na ahwamu no wodi wiya o ma okura no de nsa na be pepa wa no obi aba a chese so waditi ye bisasa efitete ntrede ya kuma wuma esun ye won makwan ho esun puntunuma ho sabe kwa no wono mra se bedwani ti ase ye mfi kuma wuma na jesu wo wo kura ya na ye o du baby a wo won san ya de sa won se vie sa se ba to mu dia e baka so wo ya na ye e san se so wo ba se si ye ya pesua no so muni akwan ya mbenya akwan muni nkani a mu benya nkani a muni nsu a mu benya nsuo muni adwuma mu benya adwuma enti se ba to mu dia Ghana. Yameti ase. Haya jinkwa wanzo 1.9 ka sefiti so mpesi aso ti sedwumedie ene yesi ko wiade sumwe. Ewura no matanse of attack sa edema NDC amekuno. Mira Prince Juma or lecturer ewo Amstead suapon mu na said ko BOATENG e ka sa dema NPP amekuno. Ewura no matanse. Ma menko of atanchen na me musanse fimpo ti say make o say yes to me live ewo yen Facebook page no Agyenkwa FM Kumasi 101.9 Agyenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube ay Agyenkwa FM live oba obe share obe like no comment wi ase nyina ebete wonka ofa minia akura fie boko de nyame adoroma mamenchia menchia utim ni nyina na menchia atiefo mechia achia utim na machia atiefo nyina okay na mada Ghana fo nyina ase ya do tweri amponya kopon ase electoral commission police any obia nkanka mo media fo amanwade a mo yeye na mo ma report no ba bia obia hye bia no wote de course e wo NDC abato a yetu ye no mu yeda mo nyina mase e wo dwuma pa mo yeye yesiro tweri amponya kopon se de obia hwere ye ewo NDC election we mu no Nyankopon emhye na nemu na enkunimdi a ebaaye ede ma NDC ye free John Dramani ma so ede beka parliamentary candidates ni nyina so no Nyankopon ma sa enkunimdi no ena di ewo 2024 election okay na fi omo lusu ye no nso ye ma omo better luck next time okay na supporters no ana mesire sari political party bia se bia nyansafo na jimifo wo but utiranye na jimifo ne kodoso a it go against that political party no enu nti mesire wo mu a yato aba na wie no must create anyum edi huru obi na ni ewuo wadi NDC election mu no obi ni nkugu no obi ni nkunim NDC ana awene na afei na adwuma na nkasa no asase
They are going to end just 3-4 months being a year campaign. We have 1.5 year. I did bet ye Juma from a 2 year will be out in a year Juma. It is someone that lose to one win and it doesn't come in. Yeah, mantra be said, babies with sharp teeth, you know. And yeah, you do one decimal and can your rural areas, you know, and Crasiano at time. And to Messre, Yatua Banawi. Obia when will be a nimkunim. Okay. A yen dis in a dimkunim because the name Pabi should say and Kebesi Nanka lesson. I think now she bear 9 new. And yeah. Kate me buy, but Nina, near Tiasi, Amujedi, who are for Sunny, the which you jump upon Yanko Pona and said, as a damano. Yeah, if you book or yeah, then Yanko Pans, if you book or yeah, any more say you are second, you boating so a better now. I say, offer. Ya baba NDC ne abato wono Lucy ye Dr. Dufo court or call ye court no na ne kwanso a edi mfaso de bai mrase bia fo Lucy ye ne de keka ho na nsa na no enya ne ntie sisi nyame ya adom a IMF ska no da ye fense ukuada na wotwe mu ne fe di kan $600 million Beba be boazi beba enura na do man sam you storms up at the magana for say ye be di ye peche pa enti ekufu good MPP no omusua bibi firi omo mfunsuo mu de mfunsuo be no maye bosia no bokope ya mu bi pacho be man kwa makasa memo akwa makasa see omusua bibi efiri omo mfunsuo mu she say obi false hope and the many panic expectation e cost now I expect a lot from you and it's a want me achieve the okay yes one achieve you know want me am for na nuru the woman expectation ko ye na who say we failure akufu adu beji akonwen kasa tintini bebre me as NDC ni me ntena hanka se kufu adu bai wonye hwe by kasa wo kan ye no anya ho adwuma na ye wo no okay anu ntina ma wo bia ka se oye failure in terms of governance one constituency $1 million, one district, one factory, one village, one dam. We nyina ya dia wo kan ye but about quarter of them kran village bien was adam no manya bie constituency ni $6 million I was say ban emu $2 million kran coin we di biko but because of their work ye nya no na wo ye nti ye ni krobiam ya no ka kire say march no ana IMF fiscal nan ebeba anu we lift ye no de call April na do na amu nti adie be biem na nesanya me ye wadom na se empo pia wonye din na ade ne ma na eba na wonsa som na wo hu se me de we ye ABCD a afi won krofo na e wo fam na be hu na dwuma wo ye na nya de wo ka no okay number 2 say yen fa ne say wo se Wednesday beba so Wednesday ama net thump up na wo ye say no atamfo mo ye say okay me make for the baby wadu wani afi wo se wutimi hunu niema bi because one dia wo ye no enye se wo huru obi o but odi obi akoma obi ne wan de wo gidie wo mu a wonim se wo expect so betimi aye bibi papa bi ama no nenso ahoɔden ne ntimi nye no tembiama pressure bedane so entinka awon kana no ntum no anya adwuma no wo fo mature person wo kan wa no tum no wa ye adwuma no akoye se anansesem bia yetu ye se papa bia wanyes wo so onyes ka metoka ana ne yire se o ka yi de ne wo to amena metena front ne ba no sidabi me na metena o papa yi ne nsa tetete wa bo ne yire aware na gu ka no nyamayo ka ni nyamai better worry na gu because was so better car no be so better front di anka wo to car ni be si wona me car ni nie e ma to car mamu ntie na ye kwa we die ni a enka dia ware go be ba car ye nto ye no empre ho enti me se na ado baby waduro no okay sabe senkwala tu no fampanifo atu no fa ye nkwala bi betu ne fo okay na wo fa be boa no wo fa be boa to ne bo
when in san can dear war penal and in san career no jumadia with jumadia na bekasa edia mano of our town watin and cano mirajima ye I say a bihuni say Casana dos was sister no moon scano bano I say no my bayano Ghana bed tani just in a twinkling of an eye not just say AGYENIM normal. We are in a political environment too. Saturday na year to say a bus as well. If people want to say, as I can one I say on Lucia, I think say Catholic Bishop for no on the Friday no, and no catch up say. Baby a Ghana is second June. It means a bar in the coming week. On say Ghana, we me IMF and seminar. Na aye someone to maybe a nation be a omonoso to be our creditors. So and I say ombaye nkuphobia say default here guarantee bisa assurance be. And I think say now China and France, Paris Club Agiatum. Inti na say the chia NDC so. The biggest opposition party to Aba. So can be na and also my who say the incumbents and also it is sometimes you say a political environment and for me no obia per points obia per kwan e be fa so a e beti nka and so for me for how long wa you bet me engage ye ho e wo sa nsensem we sa AGYENIM are we serious as a nation now? That's say serious. Men kasanche Ghana for men kanche Ghana for AGYENIM kasade entina Ghana me we Ghana ni na no pe uti mi a na wahwe wo ho wahwe butum wahwe adwuma wahwe umpuntuo wahwe wapomuden na wo decide bibi because baby a o man na kono utie kasa na utie sanam nyina enkosi bebia ba na mitie kumawu omakwan a me wo hanka mentu aba no kanka mentu ale na onto ya be wo kwan ma wo AGYENIM enti enkosi da bay na Ghana ibesuwa empi ko atiase wotu anamo aya nye last minute no afi na yekoshia empi ko wu ye yo oh senior AGYENIM BBS bia ye say fast na manya baby say baby ye baby chia na baby tre enti sa na tie so juzo wo kuma wan kan to ba me ya dai now af ukoshia kuna we friend say kuna fo no omo wo ho AGYENIM yunkufo bi won mo hia mo ho Adena ebedu election na afi ne epese ye show say ye chodo ne ye titami ase ne ye wufufu ne ye ka bete what is that it intimi yes had na bra ye win election ye win election na it start so ye win election na it start and me advise the NDC say the hofataka no o pe power enye wo 3 months out dey anya wo why na you e yes say 1.5 years na dey wanim na e be so be win na win it doesn't matter say who nyame adom na say dey to me ma wa obetina ono mo sa hwe han di desa nye ma wo fu ma hyehyɛ ade be chema ya be yiwa biemu a ana say to me na ma biemu afi na be kye say wo tema wo humobro wo odo oh it shouldn't say yes someone sana man ho enye Ghana nko a AGYENIM ba bia only 1 out of 100 or 1% and 10% of people are omunya power omu dream obia ho obo ho nyeska na kwan a enye kra no ontwan aban obaye oye ma timemufo na ere e wo ba Ghana de ye betwen last minute oh na fe dey enti mi de bia they are president former president can say Ghana ye din kai no me ditum because Ghana no yen kai bibia okay yen bibia ye betwen na ansana ebedu baby say yen nipa mo a afi ne bekyese nipa no ehu hia but me so no meka se nipa no so say eduru sana sa won so wutie nipa ko na sabi on fa wo ayi na say wadwe no bibi because obi ma uska say jiska say na ko to abanma me kan hu say owini a ote be say dwana ba bigi loans ebigi bosia na odi aye election no eto owini a dwana baba dwana ho okay enti said ye na do kin Ghana for yam fi range sika na ebenimu
Adwanaba, this kind of your macroeconomic indicators, no, any economy, no, Adwanaba, nothing will change. Now, certainly, she says, yes, I say, a million. Now, a month, unim sky, a far harbor. A month, unim sky, a far GRE, a month, unim sky, a far E. It's all about discipline. It's all about discipline. It's all about, say, ye Ghana for now, scanning by Nipana, ye dimatuano nights, can be a better Muslim. But the Baya Diamagana, your home by high, and yes, can I ebano? They said I ebano. I say you who you do quaha, you inflate your prices of your goods and services. Because the goods and services are meaning say, Nema ma bino, a day, a yen juma or mino. Say, you send money, that's so coswa. MPC, minister, you see, 3 classroom block, a school there. You say 5 billion. What I say? 5 billion or 3 units. And no couldn't be 5 billion. Says Cano, ya the mommy regime out yes, a first 3 unit now. Casa, who bet him debate 2 billion. Yes. Indeed, I am a friend, baby. Oh. The Bayan say, Yamia don't be 2 more. It be a bear 1 month and 3 months. They won't say that no, apart from Kakra, because I bet was a demand no, I bet diffuse. Yeah, into the Bemania Maya Kakra, but and soon say, in your discipline now. Say, baby, I do no, young Ghana form. Now, yes, so no, you say, breaking 8. Nay, my who knows? I mean, discipline, yeah, okay, yeah, 2024, but trouble. I didn't make Janaba. Into no sana baye. And you see, Ghana now, for example, let me tell you the honest truth. They say area NDC for ya, and call for NDC for ya, me at the motor baby. Obi will lose, nipa 15 will lose, you'll be a fan who now, in 2025, on parliament beam. Did they never Bibia is a lobby contract, 10% or because when you say, me, Ghana, baby, I do know, Janaba. Baby, I do know, you know, man. This will be a 1B. I don't cry, Yanaba. Oh, Obia by Jen Cry of Faswa after 2024. Yes, a bit boom. For no Malus, serious. I feel part of me. I say, a Merebia. Now buying this or the back parliament. I will be pushy. Any persisting? Why you're so happy? Let's try this way in young when you take. And what was a wine in the Nipa Bia or Bewa, and I say, when Nipa was a bonnet, what the bonnet catacataninchi, or the bonnet a cataninchi. Me can't throw away a yachime, no macofa with what I tend to be now be our Lucia, obeying a Kumamuse. Well, in a Ghana, Sepana make a true. I'm talking women, young people, as someone may come here, man, for us, and your Ghana, never. What here be commenter? Starting to blame some leaders, and the leaders are in the affairs of NDC. And then I walk my Lusua, Mr. Mamma I mean, what 2 million Yakunya, Yenya de Safate, and Unia Semono, and Unia Semono. I Jinkwa was so 1 ponagas of dear so PASUASO to say you made no Asugua Wuti over to me about in Facebook page, you know. Now I like what's your comment TV as in Yabetonka YouTube, and so I Jinkwa FM Live. Of I ever about to a bass so now no mementa. MPASUASO court issues bem Dr. Dofo at the court. A chili could hear some of the buy. Yan share court no. Na no kwanswa ko ye no dem faso die biblia NDC abato na wono ekokoto ye no Dr. Dofo say maselma no mamnum team ana abato no ye nhwe emrase bidafo se de eke ma ko agudunsia wono mu alusi say ana ensem no esi etie ma me nko mi rase ko dwobo ate wona me mana kwa ba late die wo papa we ye late ma na bu aka ne sim akwa fie boko de ka hu bi no ye late wo ma ne tim ya ne oh da me so late ka ma se no so me so enti ba ni kwa se ko ma aka de ye ada woni me se do si twi manim we anim but they are in sense they are on canon for them
ye ho kwan nti no cars ne mma omo twa kwan ne nti ti so okofa wood village sa ansa na wa bisi nti ya sorry ntem kra na enem sorry be 6:30 you kwan ho no na 6:45 na hwe time a me de aduru ha okay enipa ne gu kwan tese na manfo nam fom sent wa hwe tese oba wanim be mputim beduru ha ho ansa na wonya okay nti we dey night for the achi yo ova minia yentie we medase yan kan nyina mom nim sesa na open fa NDC election yeah ADUANABA wadawro ma papa ya na one ne kase wo so ye political lecturer wadawro ma ni team science lecturer University of Ghana Legon o kire ye manade won se asia asembusa na mi busa o se minti ase lecturer dia wo kire de sa wo so wo tie ni interview no a me nya lecturer me kire de bi Mr. Jima ye lecturer so wo kire de me dance won se kasa waka no contradict bebre ewum sao because of oma ne personal interest no edi nanim rather than political fairness onu anim se no na wase koso okay ye wo lectures bebre ye no kre bebre ye NDC for bebre ye MPP for but the moment abema wo MPP spirit na di wanim rather than the wasua no no ema obi ehu nipa ko a ne nipa so a wo ye enti Mr. we are no kre ni minim se wo tie ye interview na wo ye no so wa mampa nkeye because the student ni bi tie na na dwen won bes na dwen no aduane one frame you enti wo so de ye say aduane once one frame you wo frame wo bia wo gidi wonu se wo ye genuine wo ye lecturer it wo ye fair obema fair healing and wo ye no nya no na de na ye expect nya no no ye number 1 wo say and ye modern say ye politics no sikasem be free mu tieni yo mmede wo ko hu ni social media lecturer wo ko hu ni social media say bi cheka e bi che we bi che constituency bay ana obi cheka okay want me amfa no ama wo wie ya no aka say MPC no kura mo say chi eden na omuntu ya na so omunhwe mo constituency ntine ye to abadi tia wo mo odawrumo asemo kan ye no kam ye no we bom a esisi so se wo bia ye nim ye wogidie woni mu sa ni metu aduana sabi wonye delegate kura wadins ayechi election bia no a ye baaso obi makodu ba bia party no ye NDC no emma wo bia TNT nanje obetua and even 40 cities ni kura ye di ma ye no kure ni na dodo na e complain say eswa because me wo ko sahwi area na wo free twetweri na wo koto aba wa akontomra abobo ya akura wo befa wo bekọ beba na 1.5 from twetweri ade ko akontomra no na wonim se enzawura adumafua kokote ani bani ekrum nyina abesene ko akontomra na koto aba okay wo befiri nzawura wo bekọ akontomra no ba besi sahwi yo so afaka ansa na wakọ akontomra nti se ko ma 40 cities seje ne kwa sabi nyasase be ne kura ne wom number 2 sa wukọ birthday e wo ho so kogu kokoo so na se wukọ dokoko ase a e ho e Ghana cities ni se nipa ni gya na adwuma ni wo kọ birthday na wo se TNT mpo a wo de ma no nenso ni akoma no 40 cities so wo mo aka eti hwan no so wo so dwene no so obegya na daagye so ko eti so ko jo ka se wo hunu se ye che 40 cities na NDC si a ho kira aba wo manum na so wo mo che sponsor dizi ama delegate bi a kire se a ho kire ma wo manum a enye MPP adwuma yi bia na wo yi sa asem we ye nua set no ene wo sen ko mo propagate wo mo kasa asem we e de tu wo manim kakra enka nye obi lecturer te se so ti ase enti ye bese ye bese se mo frɛ no na obi wo na frɛ na so oni asem bi aka mo nka because platform we platform kasi o alleged groups that can say munim ba yesu anim hwɛ eto munim ka omunim kasa yesu anim tie no mu tie ye tie so yesu be kirem atimu de omo eka ye no ba bia omo fom so wo Dr. Dofo eko court a blessing to the NDC sir papa ama the democracy in the NDC are beautiful because my junior me say who is okoyi be fie nti na aye blessing be even say when ye mafie mpo an woto aso a say yemfa sabi emra no nya adwuma constitutionally ne yemfa nya adwuma wonye mfum so okay
opposite democracy na ye nyina because sanko wanko ana wo gina mu ana so resign yempo ana ye to abai nanka sa 98% ya because ya chechiri ni nsa agu nachi na amama kama samso ya first na ku esi no de na wo so no ni o ya mu obi anka na sama ni kusa woni tirim na we die wakọ court ukọ court no so mpanifo abehia ono watena se am wate asese ameyi afiri ho ani yi firi ho no to you no say na tsambia bia no kaaya no wani anye wunti die we yi afiri ho nti wa resign ana we withdraw from the grace ani yakoto aba no then now we can say whatness dia kan say menim say opanyini dofo wono NDC enchen I want no MPP in NDC. Why Otrimuta or NDC and why you're not doing some party for Crona NDC Mojane Winimu. And I can one of the contributors to the NDC in the even in Ashanti regional where you're number one. Ashanti region per se or BNWA why contribute to Sikapa or NDC Mu Ashanti region chair Kwabnado Foda. And say ya reorganization ya papa no kwa contribute about 5 billion at the region nkwa ye constituency organization constituency bia omomu 600 million constituency bia 260 the whole Ghana obia ahuto project awo ye no ba ku bia over 350 million I mean, you can say about 90 to 100 constituency there. Why you move to marry? And you can be a shareholder or stake. I went this mark. I'm not for number one. Okay. And it's any power, you know. Not your best say, you know, and I say, obey Yadi say, me boo funti me ko. You want crophobia, me personally, no. Me who say crophobia, ne trying to who she be. And I'm personal interest. Woman to me are advising ye. Okay. And a ma ekoduru baby edru no na baby ekodu ye no so share NDC democracy no mo den say amama kama sem ya enti amama kama sem mahunu me disadvantage ba ko papa ni nya ya akoso no na omnu say wonu asanka wo nya kwanya bie mu a e bia nko wonye saa eye ne ba ni lose no because na ye obvious ne ba no be we ni na ko be we ni so hands down but adie na esi ye no redo na information no and down here. Okay. And cut down here am obi am the reason why our yes identity at the year will be bi mumu am mo to abadi tia ne ba no 8 votes. He say ne ba lusu ni nua lusu 8 votes. Ni nua ne dia obviously na was obe lusu because ni nua na hu say so falas and ba na ba mu ne dia. But okay limam. Papa limam okay. Yeah. Unse ono ne first PNC presidential na ne wofa Adamu ne wofa na nanka ye presidential candidate ana ne wofa no omo de mira bi awie no MPP tab UP for ne de mira bi wie no okay ana omo call primaries ana omo fa limam bae limam pra nanka wonka ho no wo fall na omo fa ne bae limam bae no a omo call rantu no ana UP for ni mu cheye Pauli enkrofo ana kufu adu papa mo nso enkrofo Vito Wusu ana ayimo enti ho ana limbam first time we ye too sure we ye ni nsase so beka na too sure no de na limam mo chemu ya ne se MPP for UP for ni mu apai enti obefam okay enti too sure the meaning of you want too sure no se mu ache enti mefam ampa ye to aba ni wie ye no na Vito Wusu anya we na we nso aye dankwa nti limam ewura mu sei ebi ne seed obomusuya sta because ebusua mienu utwu mutan a wofaase bi wa ha we bi wa we benya sympathy ama we benya sympathy ama we nti ya ukura no bema wo bi akọ etia the same abusua no etia mu baako na no na di vote no ko mama me no nti otenase ne team ne tenase a but the best thing was NDC animu ya ne say number 1 omne ne betenase ene ne team ni nyina because papa ne there's no way so better ne back to NDC but ye won krofo bi won team no mu a obi o wa afare ani ani wo nti ensem bi o mo keka ye nti eye ne din so obesan ba back san krofo ne wo sem ne wo tenase ene wo mo kasa no mo no hia ne say the supreme interest of NDC eno na ye nyina ye pursue okay afi ye nko o mo lusu ye bi
said ye we could social media ni bia obia de ka ye ABA for say ni ena bawa so bawa mpodi ni de enye nwonwo omu wo bawa nipa bi ti say kwabena donko bawa ana aka say me ho aka ho na me wo Amenfi Central. Okay. And the way how di ma me kache akacho se kache yere no ade fa mu no me see kanata ayi Beam Nation and omu nyina ko bo concert wo ade ma me ne de band this mu no say woman no we ne ye no ade a wo de ba no say me wo wasa agona Amenfi. Okay. Agona Amenfi no so no wo free na time bia no ya na MP no even the authorities ya no mo akofiri ajaka amanso ana gram Amenfi so na ye me fa say traditional head enti ajaka amanso no so mo constituency no anasa branch no e no so sa ha de no enti ya no akofiri o ya no akofiri o enu mo kwa akoso sere ma mi se wo mra o wo ba ye no na constituency no ne region nyina aka no so wote so enti contact nketikiti bi o de mo ye ma bi so began gate etia no enti ma me no wo disqualify no constituency o de ne disqualify no region wo ye western secondary anu wo de ne call national enti national no anu wo win ni enti wo no 10 minutes anu wo de ne be share mu enti no wo ye no last person and who said ni useful unity and number 2 sika won insem o ye sociable lady no o ye sociable me say on that Facebook no so thank you ye ho nkokora mienu amekan ye wo baby o ye friend nyina hini nkokora mienu zongo ane bredi obie ni ho ye campaign kura wote ne na si ho say me ko branch ne so akwa am obie hu say me na me gina ne da since me start call wasa Amenfi de me hu bi da obi otie me wo so esi go free obi onim say mete mame age we kura and abaye a team of people and 19 form ewura baby wo kura moto ni ntimi nko na o move from the route ni fie say pe we hunu kranya ka ba mi esanan we nam enti o campaign no confirm. Okay. Enti ko ba say on penfo no person mo atwitwa ne na achi no eye you to na na sorry say hwe enkokora me say MP ba ko no na ohima no o sesi ane ba ene na yesa MP okwansa no me say onu ani fie mpokora na wo free ehon kokora me no kwan so ekọ ne fie kora no ekwan no kora anye lady we ba ya no school so enye renovation me say say every obi mu Beam Nation na me nim sa musician kro Stone Boy ni Beam Nation no be hwe project bia ta Beam Nation no abeye Methodist Day any Methodist SSB omusi renovation any hotel bia wa besiema Kofi Kenata se hwan and officially obebie sa hotel no enti you to know say yenso ye die nie senti ade a efese wo ho and in the name of politics yama niema bia kata yani enti ono ni die no na nyenwanwa na o deserve kwabena donko ye unse kwabena donko de nkwanko pro east sense west what's it na down for panic ATM enti biro mo koto ATM abani wie ya na youth ne soro ye eye demonstration wo so mo mpe no enti gaya no so ko the same thing gan watra bet wo kwa no ma disqualify no yema fairness na ye kan yema contest ne nkoso no ma disqualify no we na omu bie mu na youth no so hu say yensu ye diaba wo de hwe omu wini ye bia no omu lusu ye bia no ye youth and the betu omu eno omu teso omu ye old. Okay. Hwe democracy na ye kom na we mpo de me hu ni say enipa 16 ni de esapa and who is MPP so ma nyom no ma ya ebi sim omu ye ni you omu anye ni you MPP delegate nka say wo no be brain so decide awi enye ye bia obeye because ya hwe wo nwuma o 1.5 years 2.5 years na wo de abetra so no ye hunu de wo mu ye hunu sociable ye hunu intermediate medima no sin de make can say ye danyame asese election aye peaceful. Okay. Akwala bi o Ghana ha bia no onim sese tie bia no eye dwama na be we ne. Okay. But the egg den say omu so jagu nachi e ma dwama ma tisi form e ko form eko hunu from the problem na wo mu aka nso di akire ko me problem am won say
Your leadership, constituency executives, regional executives, and the national executives was in Libya. Almost why you imagine say, on Becassa Bebre, your mama, we near Vientias, a water contesting on Noya Bonzamano. Omunsia Sabinans and Philip because democracy, no, and then DC person, ye gareno, na a fe. Ye Tracy, ye read ya can say ye back from ye bedia to say, and this year when ye na, when say Bob 10 as 11 year, or ye official acceptance you will. Temal UDS, a year John Domani Mama. Okay, let's say ye na your monitor because campaign no. Asase on the first one maybe do announce you ye wo communicate him say wo ba e bia wo pejo mama ana e bia wo pe kwabnadofo ana kwadwobo nsu but wo ko bie wa no pe na ya reading meaning into it say see ye wie ye hunu ye frabare wo bia wo confident na wo kasa wonim de wo ka of confidence no so no ya da mu nyina amase aya ajenkwa wanzu wampo na ye nya boafo nka to nyemra ye ba ye beto aso ajenkwa FM. He wants. What's the wedding easy? Oh, you butu Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Monsieur Semu whoma yeshepe. Linketa was mikuni. My husband is sick. Hey, Jama Tonodo. Nabas no yen. What's the water tested positive for malaria? No, no, one for ambulance no one. Ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, that's from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na one chair. Mukuno china nenadi. A brantepa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No donna. Man no ye donne. Indeed, woman malaria Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa edwede nkratoyi ajatum se eye. Abi national lande afeya bejia kasina bedwa afi na madwuma no beko so ankasa bema na wo inflation achini fa motom se potos no anyway ni age saa no ade wo loto bia na masa choko ya wo hia sia ne Abi national unia abi dien ani eye Abi national sikakrabia foforo wode oboso bia hwe wo mo won hyehyeye papa ebeso wo ha nyina no na botre wo boni ahohare a wode ye adwuma no masa wani beji keke enti for me Abi national for you omo we dum kejeti ha ya woni ejakum dan na di ntwani mu chale na odi mrika kwa he only me how do you know my problem enti ko Abi national kwabata bia ben wonne na hunu sikakrabia mu sompa se wo nsembise bia freyensi a e 0322 002 922 Abi national basum dwesafo e wo sikakra mu Ayo radi yayo mimudi odo na be kunu enku sen enye me kunu anka no pe me shawo da ma dibi papa kofo be si ha manu bi enkoda nyina num bi amye we nyina ko woda so bowa waso di nti wo se den enti to bingo pharmaceuticals kofo syrup awadia bai enti wonte ye wo kofo baby enkoda ntoto fewa ebro wo mo ebre wo bowa na kofo child na so de enkoda enyu no ebro wo mo wo mbu ahyeso wo mu mu asie etu asie kura na kofo adult de empanifo de no na kofo family wo padudu etu akoto bingo pharmaceuticals se wonu kofo nansa na wo ho antowo a ko hu doctor kofo syrup sadia miri di ho dansie die masum se I said you didn't quite to Ajatum say, yeah. Anti pharmacist, me fear for United Power, Nanson, ye wom Kakrana say, me yet payeno, Kata, and winning United, Nevano, so no one, why you say boho, na media, as me need to 12 from Edia Suru baby a bit jam so a jamega, ga, na washe. Me fear dear, what you, me yin so fear dear, a yeducum, into where say in free fear. You would and free baby idea, none your drooping. David, ora, tipaya dear, Wabajuma Musa pharmacist no. Me hubia. Ain't it to wasi? O wife tipaya nazakataka home. Good, and no obey here. Entramodi. And I was so banity payen so amana yembre. Okay, and no obey here. Entramol, ankasa.
ana wo de no so wo se edwa wo ga. All right, that is tension, headache or migraine. Okay. Wo be here Entramol Plus. Wo de agye na no fie fo nom no se de matrama wo no pepepe. Entramol D ni Entramol Plus no enyagro etuti pa yasi de kude nji se ubetna ho na etia pa wo de a ene wa wasa wo FBI hwe se adwedie nkratu ya atum se ye abusafo na wasesa watwe ye yaje adwedie nkratu aya je nkwa 101.9 mi regima akra ye ntie we me there for me no I think say what happened no area Kwamnadu for you know it should be an advice to even the incumbent party because hey on say the man no raise you know for me no I say okay on say even for our main national election no I say because on say none the problem now I say one photo albums no any nipa beto about delegates no no omo irregularities bi wom okay and for me no I think say na ade say come here say a bantem so who also national election say they be ho be for 1 month 21 days 21 sana washim correction bi ko edin ni ayi bi picture bi wo kra na obi die ni ayi na ya hwe ni ayi but I think say eno no an happen sir but ni nyina ye me want to say mebo ndi sabaso because with Nemabia na some of us susu say be na anyesa na mabo Ghana police for so abaso okay why are they papa because nipa 8 bi na mate say ya che wo mo enso no me wohwe all the existing regions no any constituency levels nyina na asundwe e bai which NDC Friday ayade nanso no mesre say enya diswande ma ye nyina party die internal party die eni kwan say o team ni wa come ebem mufa AGYENIM brantem okay nim dentia dia electoral friends committee na down no delay sa because e basa na akwa say yenim say John Dramani Mohammed be wi but akwa say mpesa mo kire bibina mo de ma no but e say brantem no bia on te no ho ase no mo yesa corrections ni nyina sana ayesa mesre MPP so beto ye atete say the current incumbent party no me say set ni enemy nya adwen by be say ba me wini omo delegates ayin embrantem one na pese ba me oh yes executives no nya ye say MPs ni nyina what parliament na e declare the amase ba me na wini enti ye say sana on say e basa on na delegates no ninkophobia empantem mu so mudia capture ni wa obekai if in regional election you say a test confiding bi ni ayi sana manama no tensions in the system it ebesre enya disuande me cause of call me me de chese Ghana no even in the internal election cra no nipa bi timi de court but the court no nyema o kan ni nyina so ya asemo a say eyampo onyampo enya disuande mesre NDC MPP all the political parties mu ye internal elections mo photo album mo register embra enya ye manipa go through both all the constituency level on go through who say corrections be on bia no ya ma bibia mo bia tere ho ase because the make say omo yin nyina krasa na omo ye a ballot of say oboda o vet ne de ye on say o ye vet ni wie ni ehu mo ayafa mo wie a o qualify sana eka ya omo de omo yin no e bansa na ya vet so na o etwaso so na ama obi ate no ase ni ehu say oh rewi ni a eye free eye fair o say ama sisi say nyema community for year no ama obi a obi fa nkofobia former deputy general secretary wo to ayampia mo ho say oh the election has been won with fraud a friend say delegates I can say list near where say list near which for me no I don't expect say baba but kokko you do humu die no yes it's okay because as far as oyonko dia kokko nko a say problem bia dey aba but last minute no there we withdraw no honestly anyamede because e basa na wo party no so no nipa nyam because wo say nyama bi say ntina wo de court wo de abafie wo de bafie house say wa withdraw but nyama so hu say no e fom nya so no nya fair time na
the real the real Oshe the Kariba. Hey, come not before, let me read some of the achievement on. I'm telling you, he is one of the successful finance minister. And because he's the best finance minister in Africa and Ghana. But also the Kariba be doing no and Guasanebano. Election, I'm telling you, John Bojanka 5% crowd. Yamina make it's your shame, Guasia no share, Yamana Kona, a set or a day, or Chuno, now Ota Partinachi. And for me, no, rejected, akosoro sao because some vote to be by big constituency ni bebre o wa de omo to ma no omo fa ne say rejected because on count and the mass are rejected no e ko ba bi bebre omo to ma no pe ne ye afiri say rejected okay enti me de mebo mabaso e ya disuade e ma ye nyina and electoral commission sunsuan bibi wo mu so because me te say some of the constituency no kwa no omo eya mbadru ntem e ma ne kreti e na bebi won so a ye say omo toba ne wieye na 4 pm no ye dai enso ba mo ma so mbekan all these are nyema e say yesua free mu enye NDC nkoa I mean it should be a case study electoral commission current party any obi bia emfanya disuade say party there and as election there ye the man here adwuma and election no ye wo modalities say be use e say e ban nyema bi ban tem na ye go through na nyina ye ntie wase say asundua dey aba asa na ye dey ya because ska ye recommend for ahwere enye easy so but say at the end of the day no last minute because you say Friday and onya your friend say register list of the delegate, which is very, very, very wrong. Oh, that's how you say because as I know, if you quite to the back, say 4th May. Problem in the say, yeah, dear no photo album no and can't. You require list and only a dear amount for 1 person budget and photo album. By this time, Rasana, we are you some by yes, step by na election never yes was successful. Now will be arguing by any final day. And yeah, baby, a benya quanya say a dear amount for picture, baby, young produce and also. It was yes until listening the only Mahomo. That you know me, I said the young photo be an young family or Moncao. And no, do na na wo pena e ba de tina so but what is it do job ya dia mo adopt yes and the baba okay bi aso wo so wonya yes but your guidelines na enu nti be ma wo gina so aboye kwadu no enkan nkura ba won say wo ko wani no no so pesa ade no eye kam fata you see enu na ye ka ho asem no ena make say ya say ya disuade because you say one na maye modality say senye beto aba no because of ata so woni mu ameka bibia kire edin edin say edin wo ready say mu but picture no be me hu say asemasinye ananya we ana election dey kuma obi anim say obi a wa adwi say edikofo bi remu a omukran bi ko munye delegates but e be say ye mani pako ni wini I mean bia even the advanced country crowd it happens so that I say it is more my modality say senye beto aba no na at the end of the day no a delay as far as about say nipa ade nipa 10 nipa 10 am say person ye baba ko potia yeah e say bibia it mesre so say for example if you national election you see be use biometric o say baby one my biometric no I say it no you use manual na na fanye say who we need election no cry be just one samaka yeah so it yes you dim say me na me nim say e dey yewura JMB and so no nyema omodo to akwan so no baby tiaye and omunjintum say in fact ye mistake okay omunjintum as a party na MPP for no so fa binya disuade because politician was nyansa oh AGYENIM senior ebiesi nti no politician was nyansa ebiesi na me me de say say opposition no ma wi o ye hwe incumbent for no say we are peaceful ye best from say omo mo de yen dey e peaceful Ghana so ndia ye nya no ye say ye can't mean to e ye best say omo so no ye to aba wo boko NDC ya to aba ye hwe wo ma omu seat aba wo mo me de ye benya ebi fusi ni nkwa na me meka omo maka ni nyina me nye me nwanwa wo hwe papa na sometimes no cry ba ko pe o say the jovial attitude no
sometimes we say tension crab parliament. The real best sorry or can asema or the job via beka hon and ma coming cabino oh you can't job via it's not about sex also you was subani bi former MPP Ayukwe Otu yes Ayukwe Otu yes also sa papa no asem no tension ko so said ye kra me kai say adwo mu issue e ba court a papa ni timi ye ya ma toguba mo temper yes what was enubina wo kan that's what I make into because a job yes a job I say a good day be no good parliament yeah a good day yeah can say parliament no on say e hwe nimdifo bi wo parliament you lose mo me no me I always believe na ya na ha parliament ya na mo kan ya munyama no dindindin MPP ni NDC Abdallah Bandalusu ye MPP fo sumi enimra se bedwafo bi a omo nte ase na munim se nipa no huhia mo na na chi adampan a eya na party moto omo twa de yi eno de eya ba the chi adampan de how will you know ene olusu ya mususu nkasa na wo bo parliament Abdallah say Abdallah no offense south of say Abdallah won fi wo mo wokwa wo ma ensem beblebe enti ya na mo chese complaints ya free from pa no aya monte eya ba mo ya mani pa nkolusu ya na se constituency na mo ko blemu wo mo se ndipa no wo bo adwuma wo som Ghana wo sum obi ya wo sum no botom na AB Fuseni enko parliament na obi ni ho na yehunu de wo AB Fuseni eti so no wan firi wa ma obi nso wa ma ye behunu de wo sa ni pa no ya adwen enu de enye sasa na tie de a obi fi wa Jesus wo de lecture nyese ye ne tie ntini yeko ye hwe papa otie ye hwe ne nim de a wo na so ko gina constituency bi ye tie na ko gina via NDC dinimu na ko tu incumbent bi a NDC dinimu na we MPP fo mbe ma no opportunity na ko tu incumbent bi aga say oh Nico so but okọ 1 year 2 year rutie de wo ni mu a obi say wo ye fa better de obetu no eno so wo ho eno so but for me no still na no obetimi abo party no I mean wa lose de me omu nyina nipa 15 or 16 omu lose you no de no na me ha me because sometimes no on say we me nya sure say MPP be wetimi asi o MPP was MPP for the o maka che ye say omu hia new faces bia no so no independence delegate one decide so na oh say you hu let bia you hu let papa you will say was several times and if you cry me hu omokrata bia omo say some a constituency be one no there we don't no contest oh yes omo protect Said, I say that the whole answer. People need about signed by your general secretary. Said, and I sometimes say, no, okay, fine. General secretary can't be baby or high end to Abba. No, was see. This is yes, let me tell you something. In this political arena, war Ghana has it. Most of times, logistics is one of the key factors that make really less. Yes. And this logistics, how many are now? This is CEOs. Appointees. Because fine your business men you women be or no so about braka. Yeah. Mr. Jimmy, and did for election now man when no ni Ghana ham or buy no. I mean, what now US kakra no buy no be two. Here Simon say mensa me wa. I don't know right. But most at times no local people no obia obitime two an incumbent bia no. This is CEOs. So okay say now no this is CEOs near the enquire. I'm telling you me say
Next year, maybe resign from GCE positions. Because I'm going to here. And it's a party because I'm block here, or resign, some independence about MPP. Okay. They say from Nano. It also the same break because the independent at Kumu is working, and you don't take care. We are here. Say election. We are here. If you don't take care, even if the incumbent no the only prime minister Kumu no, and then the independent say independent no me vote cry closer to a year 2024 election. You come again. 1% Oh, they said to what? Independent when 1%. Also, just 1%. I don't know when I have 2020 when you when 1%. Yes. Okay, we are giving Sina Yanko. Okasa onim de okro, onim de omni electoral commission ahyehe. MPP before, onim de omni electoral commission ahyehe. Yes, I take kana. Me method as say. Say we yi akwan okumawu. Na mu se kumawu for sabi sabi o ma jimi sa ho. O da mu yi akwan. Say me te djuma mo ye no mo si minti. Ne ka se no tie to aba ma o meto. Say independent mami wa say ti bitimesi. Mestre me dey minimum say si ano. Nipa 15 o ma lose ni de ejama ba me dey say me di kan 16 o ma lose ni de. Ene 2025 no. How they will live is what they are thinking. Okay. And no there omoyo ma dwen say omoyo ma de but say omo so yiro mo ho na omo da so ebo omo kota. Who knows? Ebia nyame yo madom na say MVP ntimi ambreki omu 8 na so mo ba dia ministers kwa meet me appointment enti omo lusu no omu njai ero ni we social media sometimes me hu if ABF see ni say kra na amanfo kan welcome to the table of losers no more session I mean emboa omo as a party no mo nkom humbum na 1.5 year domani so person mo je then they have a lot of things to do. Omo bibi ayeba mira Prince Jima and what think seto ya hwe na yedikan kan bibi fa IMF sika ba se wie be na watwa na se ukuada $600 million beba na do amaga na for thumbs up ne nsam yenu wo so se kana for economy no mu be didi peche ebi se wo mu nsusu enraise Ghana for hope high na say ye beye no doso toto sika no e ba no ki be huna na do aye bibi o sika da ba ye nie ha na echiche ye ade na say ho de no doso toto ADUANABA ye hwe no na ye mfa we NDC4 mebo ye man panyin abedi akiri abaso the vice president the vice president of the republic ade ho na abo na abaso aye dey oh meba ADUANABA sama afa na master na machia na ya sama na America ADUANABA kuni mi say IMF ya ko nyina no ansa ne nsa be keska it takes 2 years ansa ne nsa aka IMF ya ko bia since ko for time but we less than a year and they just carry and within less than a year this is a free education ADUANABA this is a free education this is a nursing training allowance yes the president he is the head of the management economic team no enti se nyankopon adom na was one for oforiata mebo ADUANABA wo so ma no se me ADUANABA wo so ma no se me ntimi nkansi enti ye be bo ono oda no yesi etire anam profitability enti wono oda no ye be bo na baso ne abo economy no say no Florida na ni egotu no ADUANABA ama yesi ye ntoro so aba ne yempam ADUANABA sika ba wo ni janfa aba so ma Florida ka kire o se ye ntu Florida Gabi nyo na uka mitese MPs 98 ADUANABA menya na kasa Nasika no ba ADUANABA menya na kasa me da o memo akasa be na me pese kesa ase no oforiata ye mo na baso ADUANABA ye mo na baso ye mo ba o mi abaso usu de wo sa oforiata ho esa ya fanze o rempimo si edu na ngasa ho who is the head of the management economic management team? So me boni dia. What is wrong with that? Economy is na economy enti no na ya mo ta ke no.
I want to be dinner catch say yeah me 2 weeks. Yeah, they no be abo. Papa it is 15 minutes. Me guys also am 15 minutes. And they say 15 minutes yeah. I started yana. I started. After am 15 minutes I started. After am 15 minutes I started. Yeah dio. Me boy your man panyini abedi e kira baso. Mo ayade. Dr. Mahmoud Bawum ya ba bi obi anyame nhira no. Bo edo a wo ma o man no. Se oku no ho o sacrifice ne ho nyina wo na wo. So o man no be pagesi wo. So nim so wani so ade hu so person with deep party nanim ebi ma resign akotena fi be papa we dey was say wan hye economy people want resign oh na you say ebi ma resign say omo be position no that's am na na shadow sa amrano na ase no say o be say wutu frank ade ma party ni dia wutu be die fato for say onya declare enti onya won na aduanaba me dia me ye ne say okay what mo decline on the was wo ye adwuma na economy because economy we nyina obedi party na pride be lose ti e bo na baso ho okay na me mo me wura koka ba bia obi aso abaso okay aduanaba wo fi di kesi me papa ba ko ti o okay Bishop Charles Okra Yes. Okay. Faith Gospel Church overseer. Yeah. My papa no. Okay. So I start crying me DP on am tour. Okay. When you 70 years. Oh, nyame ehira. Na Sunday invite mu nyina modwuma panyini Yewura Tobinko. Faith Gospel Church ye birthday bash kese pa ma. Oh wow. E okro from. Na headquarters. Okay. Behind S5. Bishop Charles Okra when you 70 years. So kesi bi na he chile. Kesi na she wono. Only general overseer. Papa oda asori no. Enti Bishop Charles Okra be. To na asom. Ho na mesom. Papa no ye obi a watete nim difo. O hwe se de esi ba esi kasa ono na wo kasa wa hana so ye ya ofi usi na na ofrem. Okay. Said Saturday we next time you say otnetne ye ne wo ho nyina Yewura to kumune asofo mpanifo ho nyina so ye be chia o mti kwesi ade invite mu nyina momba na ye hye papa no enimonyam aduanaba IMF sky said me di kan kai ye be boy economic management team na baso okay I say from Kofo time Rollins time and ye nyina it takes 2 years and an team ni IM trase at the end of 2 years and so be bamponi ye de hardship kese memfa we wa adwuma menye we twawem ye we but economic team we no dem tie brebi mpo na emu aye dem mpo na ye penentem na ye nya ne se na enoma bebre ho na IMF wo pese wo de tabo bi share so chenchenche be wo munya ba bi fefefa ekohu France Japan ne ade fo nyina mo be mu sa de we yifiri ho aye nkofo ho be kire mo sese ti mo mo aye se de be ya sa de we be maintain be scan mo fa maye be hu kwan ye be fa so a ye de be ye ntutu ya bitu ya se scan ti e bo ma ba so a me mo ma ba so nyankopon adom hwie bi na otwe ya wie na otwe be sim na de na de first tranche na aba na de be wura economy nim na de be page economy nis be economy se wonim say good reserves say a jump for the first time in so many years right now inflation of April abalo kra eno ne ade a ye ka che Ghana for say the best managers of the economy na MPP da NDC ti aduanaba eba IMF nsem ne dia kakra metimi akan aduanaba my second point hia me pa ese Ghana ha we are practicing democracy is that one here autocracy aduanaba na na autocracy take a you are aduanaba okay so do declaration ano die na papa no wa kokuduro na party ne dia wo so de ne moja enya etwa party na fu to blend me be kan kire na say we na be gina bia na so we na be gina bi sata na PV obi mu nyina wo pepa so be gina bi but you Rollins say hey ya buy see buy congress so say yo mapeja papa we nsa ono ne de na ekọ mo pro me de na ekọ yeru atamels no Ghana fo nyina see be ka so say nka so se ono ne party say do nketia ese party ni ya ne dia there's no more aduanaba aduanaba let me through no man ko fanya mfin so ko da bai one say dia kwaye no ese do nketia se party ni ya ne dia onye die Yewura Rollins ye ni bi na emum aduanaba e ma ne nye se papa bi e friend kwa bradofo ebe ko rounds of attack kan se bi na eyeme ahomete se kwa bradofo abokapa na project o se de be hwan development e bi ano project ano ye bi all regions na de timotena o hwe sa na down minute
mamani po mi huni dinda mutabawa makaruli usa hwan obai awe a special aid to the mutabawa kanasa ba ko na me de status one mutabawa matawuli o de mintimi nka me de sa na me bo no aduana ba ebe ka kire se hwesa asantefo na ka wo ho biu or postu the whole yes in here just because I move see obi aduana ba the most funny aspect of NDC is say sankofo na ka kire say the ECA we incompetent and you can see mo hwa abeto baby because omutimi hu mistake ba ko mienu bi ewo register mu a register no so ye Ghana nyina register ye over 12 million people and what you man na aya no mo ye bi 16 million people no mo ye momo ne medie ketewa bi no papa ba ko wom ye fe na alestwem ne di pie ba bia se se wonim se sa na ye de friend wona mantem Agnes Bewa papa panmu se se ne ma ekusku ye friend ne ma ne se Agnes Bewa papa Agnes Bewa mani just because of say mo pese mo skimu ade ma obi ntino mo didin foforo madi eche mema anim na ba me ba ko so ye friend no Agnes Bewa kuro ya no so ne dimu Ales opoku ene shani mu Ales opoku ne shani mu aduana ba ni nyina wa ha enti se de NDC aba ekoto no se wo ye oba a ese abgane wudi na ye behema din ena papa ye fe no kwabradofo wo fa atate ye me de se wo te no wa boka no ya hoto project oko round na saka abon ni bi no so babia ma bo me bredri mentena ho ma ese adu nketia wa nko school anko duru me ya doctor me doctor no so nye say ye abodi keke ne frame de maame e school na me koye entiment na ho ma esi enu nketia na ono no when me school ababia am ko school ko duru ya no mfa na adwene ketua bi we mebu me mentra ho ma ai wa mu general secretary fifi ko ta ono ye nya pa wansa na o ko school no ko school no the weekend na no ko school commando for na kekanza enti esa me ko court asenim di nia me ne wo no me de court na court ena mutaba wai ebe tworoto wo se asantefo na kan mo ho bio omo die bibi papa bia ya be se o ma be friend people from unim se election ye ko yi no o ye akani na ugina unya ni semuni ugina obelusu hey ade a hye me pa me nua ba akwa me ne wo nhia so abrantia no radio to radio me ne nenam TV to TV daytime TV ne yete so aha ne yete ba bia me ne nenam eye evangelist pla amakofa sabe ye nua bi ofi north nhia so chenchina ombetu no omotu no enu a me friend wo su sei na me kan akoma to ye se e ka kire wo omotu ni ya akofo sa oba na so omedie ne mo die ni besia obi free north preoccupy no abeti aduana ba die kon me se mutaba wase party ni ye se ho ye nunu angoma to aba man enu nti na kwabradofo ekwan amode ne fa aso no na ode kokko to wie ya afede ye kan ne say eye MPP fo na amani tikaso wo megina because MPP yas akamfo party no no so ya akanni enti hwese opese wo say ye party ni nti no unim esama na omokeka no ode kokko NDC fo na nya sa court kuro ya na de John Mahama kwotena aso o se na wo di president na obi so no mo ma ade na mo ye no na ya motu mo gya bon ne tumu sa mo be ye ho adwuma because ma die apie mu no na ode kokko se court nhwa na mo de nsem toto nsa papa nse da bi ade na o manya wi aka 2 days don be so mo ye no be ye because of my integrity enti no lawyer ko ka kire o mo se o mo nkoto o maba me na me di misika maboka o mo nkoto no mo nkoto aba no hwan ne nim se John Dramani Mahama na obewi ni abawi ade na ba okay da bia na betra nka ncho se John Mahama no mo de do a ni e be hwe no obi anim but one thing is mo chat na to ana ato but one thing is no mo person mo force amani nya sa 98.9 no na mo person onya 99 kra na ya kasa NDC for no pe no ano na say de ko ye hula balu na ba ye nyina bro ahai empanyi so kwato so obi abodwi se hia wo de ni nsuo no nsansi hu fa ko sha ankuru ni mo peko Adriana ba you want to come wo person twama now by ye oh da bi mi sa komo na ye di edrie di mu ameka ho se amachiro okay Adriana ba okay
say 15 minutes na dia ba ye ni nyina ho adwuma ana papa yi edi akọ oh rebata ya na wana me ADUANABA ana wode call court am say because of so ya santini nti na MPP fo amana yi ana wakotwe asem na san ma fo so makoto aba no ayi pese wakache mo say setama John Dramani Mahama nko akogina e contem kro ana obia ni na anyina kro ano obia ne ye fe ne saman obia wa anyina bi no when me say this for koto aba man okay onya 25% ono nko na gina ye o ye koto yes or no nya 25%. Enti debe na beka chem se nanka wo ka chem se ayi kwabradofo ono no ye nipa na ogina ho na o tueska na wo se nanka wo nya 5%. Nanka benya more than 5%. Nanka benya more than 25% na ye no konya omo last election no. Nanka benya. Ba omuso hui se ade esi obi mpo ne na anyina no. No benya 25% na kwabradofo ono no ye nipa obi ahu no wo kasa. Ah wo ye sa ho to project yi. Wa hwe obeba benya 30% and say 40%. Ogonya pe ebe ne say SMP NDC for yempe no na yemu ache enti ne yemfa kwan bia so ne scheme ade no na nkonya 90 na Ghana for say NDC for we na ne pe no ye de ne nim so baba ne nim say 90 we no onya ko benya 50 point something no de ko what you say ana mo scheme ade na mo de na ba ana Ghana for say NDC for ma so ade o Dramani Mahama we wo ro no ho a na se wode nanka ye mfre no onyini okay wo bia no wo ro no ho na se wode nanka obehu aye se o se wo ro no ho nti wabeda no onyini ADUANABA ho bida ye nnua kodu e ma ne mfifi atadwe sai John Dramani Mahama na ne enim no wode beto odu nso mu no ano ana ebe okay sai John Dramani Mahama ya na corruption atage no ko BBC ko bisa say me as woman being no sa John Dramani Mahama kro ya no mo de na ebre say mbunya bi akampa enti say die adwuma no maye about 30% am MPP for okay because je be foforo no obeka say ne nsem a oka no say obeye nkuku obecheche nkuku bu oni bibi foforo bia because this man have get the chance to be a vice president of this republic for 3 years yeah MPs no mulusu ye no owie ye no ADUANABA was I be the president? No, ya suntina meka. Was I be the president? Odi president we no. Okotena afie no. Onya a single policy. So we ka che Ghana for say we na ban be. Enti wono de ye for na MPs no mulusu ye no. Ye be ka che o mo say e dwumadian se de bia na ADUANABA be ka metra me ka che nse. Electricity no say no. Em say o mo ni eti. Gonna the days na utim be ka che electricity say MP me ba me ye kwan we Messi we na wako tena nkran obeba na woruru ahwehwe time na ebe so a na waba o se me bebo musketu na ma say wini okotena parliament sa na wa sebe concert nko a na wi empesua ne so hawo na e wo ho no o mehwe o ma say ADUANABA wo so ame hai ADUANABA mo hawo ne de yi e de be wo de okotena parliament wa na wa wakokere wa adwen o wi ano waba oni se sa de no atwam NTM so ebeye nyansesua ama even mpo no ye MPP for na afina omo be ko omo election no say ede be ne ma me ye MP a san omo mulusu ye no e say o ye research o ma research for ko say de be ne ma ne lusu ye as incumbent MP what this car could raho aye de so wo ede be ne ma ne lusu de be ma wa lusu nyina say ebia na wonko achi ebi obi be hu kura no na election time aye beto what you say be obi ho ono omo nete wo tenkran na wo ye yi no on de ote wo nkonkran si obi to ne bedin a na wo hobi ayie no ote ase ye yi bolem no ote ho wo de be na wo ye MPB aso minim say by Friday de na parliament close and the Friday won't me man go for to the Monday parliament enko Tuesday na must start adwuma and won't me man be ya to Monday anwume na wo na Tuesday was start parliamentary work. Enti em say we are the suade a okay MPC no nyina no omo fa into omo ho for na ye omo de betu omo ho afo 0204905655 0596248959 over Adriana ketu bi nyame ya adom so ma Saturday no ni sande ye wura otumfo nyame adaro ma obedi asante ma hia no kama pie ya so na sade mnia ne ka no nso to kama na Adriana bon ya na ye mu bi enema bi wo ho aja MPP sa
tribalistic mentality wo mu tibi yato aba awie no mkase wokɔ bosomhwe a asante buadu so de oni no wone amin ene ginaaye amin wene asante buadu firi jaache wo ya asante ni ba pa but amin no ye islamni wo wene wokɔ ye kurom he ye mo frɛ ni sɛ manso asantini a yewura same antwi woni imin Muhammad Abdul ene ginaaye ayasantini no so ewene baby bebre asantini ye hwe wonwuma ne de obeye enti some people ni betena ka se omo kofa srem ni se wo metu asantini ya ne Ghana fo eni enkomo me ba cha wudi ani ba bia kasa fi wadaruma Mira good morning shewu yele wani yo akwa yenti we ba cho wapu mtisa nyanko pa ndo na so we itu me ho ya pa nyanko me fa kwanso achia the finance vice president Dr. Mubarick na machia the education minister say auditu eni chamode kwapia mpacho fa sa board search abeti money the general secretary wajo so so NDC for si o mai ha ye miska biawa mpacho scan o muko tu primary na o mutia ye no o mu ye scan wa ye no mun nam radio so left right center can check again for when I yet. Nipa one jika say 25,000. Nipa one jika say 2,500. You see what's one thing. One said you see what's one thing. A man who made delegates on Bebre, 73. In Tiscana, Mubema, 2,500, Bama, 100 notes and a 200 notes. No Marco was 5 city, and 10 city. Nipa no can no agree. No, your money is coming free, but I need contents now about what's constituency. And Casabi and Cascan and Comunai. Cascana is imposing a new Cromano. Oh, yeah, say, I am for Ahumano. So, Mabacho, maybe I'll cast a few Wadarma. Me, Pacho, message, I'm doing nothing to I'll cry into way. I don't know about Namin Council. Let me talk a bit of four. But let me focus, let me tell Tamadini Kokapia, Dr. Mahmoud Baumia, the finance vice president. Let me tell the Kodon cancer, all from my son contact. Now, let me tell the education minister, come on. We need. Yeah, I don't know. But I'm a bit of coaching me. As per the mama, a patron authenticated unlikely event with unlikely say, kind of for your mistake. Don't go to Abanamana. Obedi inflation wa kuna mpacho. Bacho, omano mla neche zembijiana. Mfienai, ano no yele bwana ba no bicha okwa kakere se. Mfienai na ye dina konyano sono. Emwa president bia emwa bu konso ka de na ba. Se di pa we abeka semu na kire. Na amra wo mfien wo twe. Ana osawo mfien na kwano. Ocha teachers training allowance. Ocha native training allowance. Ocha research and book. Research and books allowance. And now they get some Yaman in Kenya. It's a Ganaba. I am not done of the Ghana for sale. Hello, Mr. Ramamito. Hello. Mr. Sir. Then I say, oh, if you're not a woman who said, oh, to me, for Dr. Mahmoud Baumia, and yes, I can for sale. Oh, they are not done for the social minor. And I can get the NP. About 20 necessary for unity and condition to be appreciative vote. So, Mahmoud, Dr. Mahmoud said, oh, God, not the same one. Unity, you appreciative vote to all, and you're more seatful than any part to all, and it's a kind of process. Dr. Mahmoud Baumia, and in power said, no good. Oh, Yate, Mabacho, maybe I'll cast a few. Wadarma. Hello. 0204905655. But you didn't be a cassette. Hello. So which is so now cassette? Hello. 0204905655. But you didn't be a cassette. Mira.
Yentie way. Hello. Papa Marchio. Mejo so mira. Nempom ti say. Yankopon dum na so e. Kumasi bronu besi de Yankopon. Aya from original officials Kumasi magazine am kasa free. Je wa kra. Yebo mabaso ni dwumadi pada ne dan na modi mo mangana ne asancheman. Na openi meko ma asenso no. Ma memfa kwan wo sunchia woni munyamfo Alan Kojo Chematen. Ono na Ghana fo nyina seso ama yento aba. Genti ye de mpaibo ta na chi se bibia be fine. Na openi ensemi na etiawa. O fe Saturday no ma esi o ma we ma yina ye ni tua bi. So when ye chese dani dana ye unkofo bi NDC ma omu yanka se ye ni ewu ni kum bi obi ni tumi no omu nyo ma yin so mu sisa. So na we no obi anfa obi aho na me adoma ye Ghana fo nyina hwehwe nse no ma papa na nadan kwakufu ado ehhehye egu kwa so aba no Alan Kojo Chematen ebaba abetoa so ama yetimi akwa enim because Ghana ni bia nhwehwe mu se obenya nsu anom obenya light mother obenya kwan papa so afa ne ho beto ne badoko school wo di free eno ne ehi o enyo obi adwen bone ne eyi ahye ne ma ana Ghana fo yehia eto obi afampa ya no denta Alan Kojo Chematen se wana bone ahye ne ma wo Ghana go fast Wadumi anya so MTN no de producer ko nyina me che wan charge for dum amana dum ti ye yusu ba pa che udi ba bi akasa fi wadaro mira no na mi nya ye tie wa na edamase eni abega fo nyina amesia prophet wa mensia aswase delegate etia wo mu nyina ya ma wo mbo eni adumapa Muntaka me ka se di apoto ma na fie Uncheto wa dibo kwa di aboma onye ni ye then kuntu na tabiana me comment ni mono ya se MPP fo yi omo ha on say what can kuntum pa se de takio kan se me de kuntum pa di obi ade a e bo ho plan so ade osonso e de mamo what can kuntum pa mo how o man abeto o man we so ama se ho aso die nyina abeto ye no ye so mo hia no na say John Muhammad ya no so dey ba ana John Muhammad na o so obeye nkoko so ya nkonto boni na ada say sabi afala o say ya fulu kura o say ya fiti for mo kan say nkonto mbo e di say John Muhammad o so obeye mpre kokura na ye ni enim de woni mo no ye di mama no ama na obeye mpre ko no ye nya bi akum ni awe ye da say e bia na oni na menya adwuma oh be ba se udi ba bi akasa fi wadaruma ani e se unye ni swadi hu na ye wani swadi hu ni de ye le sa de wo kanu Ghana fo ye ntie na beji de eje ye ntie o me da se bebre ma men tro no nyam fo fere kwajon kansa ai manson kwanta eke ye ntumi na me chacha mo de kokwapia one with God it's more the majority and now the second Messiah Dr. Alhaji Muhammad Baumia baby obi Nyankopon kanu nshira ne ba ebian ba ma men tro no nyam fo fere kwajon boating ye secretary no unim de bia no me odo fataba ono fataba odo fataba ko school papa oni bibi ye pese kama NDC 40 ase so mu o ma bono mo kotu ye no ye nyinu so meto ma bole bambo ni no aye yo ra jom jamani mama se bole ma bole mo fi me da se obo be to wale dance rate Dr. Alhaji Muhammad Baumia na sabi mi de mu se nim dia ye di bu ma no mama dia san sabi o ukro be ka che Ghana for say you're not a magician to create a job. On a catch a Ghana for no Kojiro may be an Okasa, was the Yamochi. Ghana may be Mochiromo. I'm a new one. I will see also a tossman back, 8 and Ghana. And your mama, Minister Salesman back, 8 million. 2. And me, what did I say? But I shall do, baby, I got a free. We are last for why. ADUANABA on Brimu. I celebrate today. Piao, ADUANABA. Said the Wakano, Lady Woodbury trader. No more money, Juma. Now, Menchaya Papa bread before. Now, Menchaya Papa, Menchaya NDC for now, especially NDC for what trader. Women say many Diana, Yaba, any other. As we Yaba, that the Asian is a Yabasre. Go Lucy, you go win you, a NDC and a winning. Yakan in Kapomoya, the Kabum. Now, 2024, Yakodi to me,
said the Ghana for NDC no move to NDC for say let me do a move here who train or how ne abina Ekufa ne ba omiane alanchemate de Ghana for nemu Aduanaba enu ne hia NDC sabe ni ade o ya papa John Dramani Mahama yakoyi no ya manamo eni ade obedi party nim Ghana for hia yen Ghana for hia NDC Aduanaba nye meje Ghana for nye ntisenso ya papa na yenya watimi wakame ni ade no emfa wini power 2024 MPP for enya agudie ni omuji o mani abre papa ni Ghana for beche o mu se ye to pamba o mu ye to amba se ye punchu ye yede penkoso Aduanaba asantuma Ghana e to amba ma ekufa bi ade ba de nyenya fi mu enu ti Ghana for si o mu NDC 2024 a ye ba be ye nso ye papa ama Ghana afa ni duma pensia Aduanaba pia o fa me ye djuma mo yaso yada wasi epi wey ayo fata ada de be dia no sa aso da wo kanwara biju wase wachira biju wachia pa e go Facebook no so no wan fa dwen che ba ye no ye yi bi everywhere emo na ye hwese de ensem no esi atie wey aye wani monhwe Facebook no mamena yankenkai bi emfamfiri ho na yenko yanim kojo asempa furniture wase wotie money show no efiri adum na nra ya maame no bi wa wanya konya ahwe wo na wo hwe mu nya we ko kilozin wase wo hwe ye efiri akoko amon life and wase former president Mahama senate bia so obedi NDC animu de 2024 we cool job at the NPP womba fano zarum mosini was zarum nature say ade e fofo fukra na we azeman kronom azema ventures and what different and was say as president wa rene nemu wala nkodwo chematen ade netiko ebe kan form nana boache yadom opoku ageman and was so ala na rene your friend say John Dramani Mahama wa win NDC na kwambia aso MPP akoto afie de nti be ka form Hilas last go so agro no be de Hilas last go so no say ale Jamaten watch yan the next president and was say NDC party aye do betumi bia di JDM aba na o wa kokoduro a wo ka say JDM die sani etie bia no MPP be break won mate no teacher kudwo tepanya susu ana o say NDC the next election mo rusukura wie bra mo JDM member Crespo fufuo ana o so bibia da ho pefe se kwan bia so no John Dramani Mahama obelusi 2024 we aye teacher constitution we amoase and also edit the aba no say wono kura ni JDM gina ono teacher constitution obedi nkunim o JDM so amiscos pelele kasoa and was say akoda ni enya wono kura nim say John Dramani Mahama ne bedi nkunim ewo NDC primary sinu na wo wie na fe no obehia bema ba Alhaji Mamudu ba womia na waka no ase fom Mr. Digital Man we insuraba anelka ashaman and was so here free and was BMW ba womia be ba no oba about to course so asisi ni ntanjian kwe obeku kuru John Dramani Mahama e de no abofom odo so dia wode abano no ofa minia Ghana fo akasa kra ye ko MPP fo aba we ya to ye na nkunimdie na ba e de ama NDC no ase popo biribi abowo mo ehu ato mo so papa because wo hwe MPP anipa no mu suro na ye John Dramani Mahama because no person ko lose ni ya kache o ya nka nkyere mo send DC no mu kura no o mo mpenasem hwe ye wura Muntaka aluna suhili ni ade no sankrofo no Sam George no o mu nyina winning from NDC perspective say anka o mu lose no ebe ye topic anka be kata ye bibia so seriously and NDC delegate ni nyina atresa on Muntaka kura no o say for the sake of NDC no ye beton no ye beton ye no e was say ye mankrofo no because omo ye access hwe baby a me na me ka say ye me yakakra
nanka bɛboa ndc di ani akɔ hɔ ɛyɛ saa adɔbɔ nso no sɛ dr dofo junior no we ne ya afei na nka nipa de wɔn ani ɛbɛkɔ saa constituency because nipa bi wɔ hɔ a wɔyɛ crowd puller so tiase o underdogs na afei no no wɔ bɛ building in muscles but nipa bi wɔ ne dini ne nkoampo akasa de ma no nanso decision ndc for na taken from grassroots to national no we respect it the me can say obia ntinsi from adwuma no asase na me last you know me nuanom kumawufuo na mesere wo mo sabe twebu akodua timi gina de ne ti di akyerema kumawu betimi de ne ti agi akyerema ma santeman ne Ghana akasa e de akyere politicians say sabe yenye sabe nkwasiafo na ebre bi du na wo hia ye ne a ana akai say wo so me ye bibi mamo hwe ye baso me haye wo hunu enwira e won so run about wo okay enti yan twa say chairman sabo sungu wo tso o wo ankaye ampa o say obi anwu oh yes so wo say si o mudi fidie ba begu o mo mejo project nti yan hwese ni pe ni me see yan kwa go hwese ni pe obi anko obi ma o dabi enu tin na wo say politician ni ekufo ado ne nkrofo ne tenase no mo hunu say wo nkan say wo bi bewu an yeah enti me di ma no si na agima wadaruma mame we hye yi baako enu ana ye Mother's Day na me maame abena bo ahema wo pia ase obi a wotie me bia on kan kire maame se me do no okay na me maame so fire emam nyina PSC won na ye oye steward e wo Methodist asafo kase a e wo edwena se Methodist won ne di me maame achi okay ajamamu no enti ma sofa won so achiaw ene apia fo ni nyina imagine ya apia family enti they can say na me kan no aba no ndc de omo de agu awie I think say addition de bebre aba mesre from the local to national level no yemfanya addition de mesre ade bia ye parliament ebe approve say na ebe to aba on say edu ba bi li ye weni yesre aka ye 1.5 year omo election na ama ye hu nyema bebre say ahwe ye kra na one hwe ya some of the presidential candidates come to me the injunction to election they are right so na enu so de be Ghana e democracy be bia edu no kra no agodu ba bia eni bi beba ye ho mesre say enya this one de ma the incumbent the national election ade bia de be election bia no enya intententem me ye kra na nka at least 8 months and I say 1 year cry. Now you be bia are you ready? Say 18 or 18 years and be ready starting 1 year. So that beginning of January you will say, oh, this year election be bia are you ready? Now I'm asumdua yano. Akoswa day atwaso. I no pay Michelle be bia a for yes enra Mother's Day enti Mary or Timmy and your friend said me mommy Bruni, Miss Anna, your friend, man. Okay, I'm Mammy Uhuna, or to say Bruni, pa. No, you say, me more for pa. I ain't tell you, Mammy, and a friend say, MVP chairman. Now, me do my chipping to know. They see me as a threat. There be a chairman Akins. Yes, until you, mammy, me cried the cross. Okay. Okay. Aha. But some things man. Okay. Aha. Next no ye no yanko friend. Yeah. Threat cat. When some man so kwanta. Any pound 1 vote. Then the try competitor. Baby so board draw. Baby so board draw. And no yeah, I get to south. I'm board draw. Oh, there be some say no re-election. I know according to party in Merano. Yenko re-election and runoff. National and the community number connection national decided. What share dear Umbato Quenso. Satio, Abato Quenso. I don't know about said the share my memoir and Ramudi, Mafo Fidano. Mother's Day. Enra, Naminia Bakuso, the birthday Nasa on the coordinator when she also MPP. Okay. Oba shares also Nadmo. Under that Nadmo no shares so. Nadmo. Okay. Na Enra, the first day, Mishia, offense to Henry. Yeah. Mameno, Enra, like Ohinipa.
friend on Nana or Henry Nana Doma Abena Doma. Okay. Offense Henry. My no excellence we nipa and say Uncle Bia would deep be a Sabrano. Uncle Benny Pemo or the obey better no share Nahobra said. Yeah, we are Fiakenton, yeah. Which said the mamma and now see come on in me, any other mamma, Yamin baby, okay, our Henry Abena Aduma. Offense or Henry, me chia be catch young coupons or mount content and 1 more day. Okay, Dianaba, Madame Anus in a laptop Soyacon. Me of attackers in a fortunate statement say, as will be winning a by election. Will be, yeah, I know Yen free. Yes, politicians Musumu. By some of the now got to scale. Young coalition Amoko. In Tisano, maybe son, you can see a politics on young country party for an say. NPP, Yakokon, Yakona, Yako, and say, near percent dramanum no more than a no, about Muko, yeah, young pie bonono. Yeah, fasting. May come a mention and man, as usual. Benis, Presla, Isaac. Henry and Kofi. Okay. Baby, I'm moving. I'm a chairman in ADUANABA. Said Kojo Boateng, Waten Kano, Mira Prince Jim out in Kano Fata. Yet, for what you may tell me, that will be a last say. Elder Kwaku, AGYENIM Boateng, Elder Su Tia, Ewo Kumewu Raso, Kumewu Bodomassimum. Elder Su Tia, Kumewu Bodomasi. Elder Kwaku AGYENIM Boateng, lecturer, Ewo Presbyterian University. Or say, O Tia, Ewo Kumewu Bodomasi, Elder Yetiapa. Abusia, Uyo Bia, Uyo Ba, Open Store at Rano. Oya bema unutire ye ope baby eyitira yasraw akwanya no bi wo ho ti fresh anom be 0244 38 80 59 0244 388059 oya oba ope store atrano na bema unutire ye a fresh number 0244 38 80 59 na yanye wo som ma memfa wudadi enkratu yi emfa ma Mrs. Georgina Asare wo pankrono Mrs. Georgina Asare wo pankrono wukunu Ebenezer Asare pankrono Methodist and wo say ene ayiwa woda eti Mrs. Georgina Asare yese nyankopɔ bambo we frukunu wo say wonti nanim ntro o ma wo apomden enko ahodi wu ne fa hwe abusuani nyina wonyamentutu anamo mfansiye no mo ho ban emfiri obonefo ne hye na jetu nyina mu Mrs. Georgina Asare wukunu Ebenezer Asare pankrono Methodist na wo say yemfa saa awodedi enkratu yi emfa ma wo the happy Mother's Day atwaso amam yani ankasa yenua Benghazi ene Benghazi wudi wa woda akra baby a wo bia no yese nyame bambo edema se onyame wonte nanim nkyerɛw ɛwɔ de wuye nyina mu abusia yɛde mu si ɛwɔ ha yɛsɔre ma DJ BIs ɛde adwuma mmerɛ atoaso amaye senior akwarambo atengo fi ranchen wa wonya adwumafo nya yɛkyia mu He wants. What's the wedding is? Oh, you butu ankasa.